Karizmatičan vedar i po mnogo čemu jedinstven. Jugoslavija 1986. bila sportska velesila, a on je u takvoj konkurenciji bio proglašen za sportaša godine. Jedini je rukometaš kojem je to pošlo za rukom. Sportiste godine u konkurenciji najviše su Dražen Petrović i Veselin Vujović. Dražen Petrović, znate šta je to? Ikona, jel? Bio je olimpijski i svjetski prvak, a osvojio je i olimpijsku i svjetsku broncu, dok je sa šabačkom metaloplastikom 2 puta pokorio Europu. Meni je mama rekla, da Bog da, sine, ti cijelog života išao uz brdo, nikad da ne dođeš na vrh brda. Ja kažem, zašto mama bre? Sine, sa vrh brda samo možeš da se spuštaš dolje. Na vrhuncu karijere doživio je jedno od najtežih sportskih ozljeda. I ja kažem, čoveče, zašto baš meni da se desi ovo? Jer u to vrijeme povreda Ahilove tetive, 99% završena priča. Neuspjeh prvaka s Mirzom Džombom, gost emisije Veselin Vujović, ponedjeljak 10. lipnja u 20 sati na Areni Sport 1.